na mnaonyesha pia kwa matendo. Namwe mwese, nanyi nyote, buri muntu wagize icyo akora, kila mmoja ambaye amefanya jambo, Imana imuhe umugisha. Mungu ambariki. Hari sengesho kera basengaga bagiye gusengera amaturo. Kuna ombi huko kitambo walikuwa wanaomba wakiombea sadaka. Bakavuga ngo n'abataronse Mana bagasanije. Wanasema hata wale hawajapata uweze kuwabariki. N'abimana bagasanije. Nao Mungu awabariki. Umurimo gawe uracakomeje kwa sababu kazi bado inaendelea. Fa kuba babitekereje. Watu wamefikiria. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tunataka kuzungumza neno la Mungu. Reka dusenge. Cha kwanza tuombe. Hanyuma twese twitegure kubw'ijambo ry'Imana. Na sote tuweze kujiandaa kwa ajili ya neno la Mungu. Hanyuma tuze kuganira. Na baadaye tuje kuzungumza. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Twongeye kugushima muri uyu mwanya. Tunakushukuru mara tena kwa muda huu. Mpagaze ku ijambo ryawe. Nimesimama kusema neno lako. Nemerera kugira ngo aba bantu bose unikubalie kuwa watu hawa wote inzara bafite n'inyota niwe uyizi. Ile njaa na kiu nao wewe ndio unajua Mungu. Kandi niwe uzi kibakwiriye. Na wewe ndio unajua kile ambacho kinawafaa. Niwe uzi gishobora gufasha ubugingo bwabo. Na wewe ndio unajua kile kinaweza kuwasaidia maishani mwao. Mwuka wera w'Imana manuke. Cha Roho Mtakatifu aweze kushuka. Afashe buri wese. Aweze kumsaidia yeyote yule. Mpamvu zose kila sababu zishobora gutuma umuntu atumva. Nazo zinaweza kumfanya mtu asisikie. Ibirangaza abantu byose. Yale ambao yanawazubaisha watu. Turabitsinze mu izina rya Yesu. Tunayashinda katika jina la Yesu. Twakiriye umwami Yesu kubana natwe. Tunaweza kumpokea Yesu aje awe nasi. Twakiriye imbaraga z'Umwuka wera kubana natwe. Tunapokea nguvu za Roho Mtakatifu ziwe nasi. Komeza ubane natwe. Endelee kuwa nasi mu izina rya Yesu. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Dusome mu buhanuzi bwa Yesaya. Tusome katika unabii wa Yesaya. Hamwe twasomye mu gitondo. Pale tumesoma asubuhi. 42 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. 42 mstari wa kwanza hadi wa 3. Ubuhanuzi bwa Yesaya 42 umurongo wa mbere. Nabii wa Yesaya 42 mstari wa kwanza hadi wa 3. Haravuze ngo dore umugaragu wanje ndamiye uwo natoranije umutima wanje ukamwishimira mushizeho umwuka wanje azazanira abanyamahanga gukiranuka tazatongana tazasakuza kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Aho nifuje cyane nahakuru umurongo wa gatatu haravuga ngo urubingo rusadutse ntazaruvuna kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Amen. Sinzi niba yahabonye mu Kiswahili yahasoma. Cha tusome kwa Kiswahili mstari wa kwanza hadi wa 3. Tazama mtumishi wa Mungu nimemtegemezaye mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake naye atawatolea mataifa hukumu. Sura ya 2. Hatalia wala hatapaza sauti yake wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. La 3. Mwanzi uliopondeka hata uvunja wala utambi utokao moshi hata uzima. Atatokeza hukumu kwa kweli. Amen. Ezekieli gice cha 16 murongo wa 4. Ezekiel sura ya 16 mstari wa 4. Kavukire yawe umunsi wavutse mukungwe wawe ntibawushaririye kandi ntibakujabuye n'amazi ngubonere. Ntabwo warahujije usigwa n'akamure habe no kugushira mu twahi tw'impinja. Ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Nuko nkubonye
kunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Amen. Tusome Ezekiel sura ya 16 mstari wa 4. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Mstari wa 5. Hapana jicho lililo kuhukumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia, lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Mstari wa 6. Nami nilipopita karibu nawe nikakuona ukigaagaa katika damu yako, na likuambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Naam, nalikuambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Amen. Somye ivyanditswe byinshi, tumesoma pale kwingi, ariko ntibivuze yuko ndi butinde, lakini haimaanishi ya kuwa tutakaa sana. Kansoreze mu butumwa bwiza bwa Yohana, cha tutamatishe kwa Yohana mtakatifu igice cya 5 umurongo wa 5 n'uwa 6 gusa iyo mirongo yombi. Mstari wa 5, sura ni ya 6 mstari wa 5 hadi wa 6. Ya 5 mstari wa 5. Sura ni ya 5 mstari wa 5 hadi wa 6. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Amen. Amen. Murongo wa 8 Yesu aramubwira ati, zuka wikorera uburiri bwawe ugende. Yohana 5:5. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Sura ya 8. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako na uende. Amen. Yesu yankunze ntaramumenya, aho mbimenye simbyitaho, ariko we ntiyacitse intege, yakomeje kunkunda atyo. ariko we ntiyacitse intege, yakomeje kunkunda atyo. rimwe na rimwe yanyoba inzira, kibwira ko ndi mukuru, aja kure amaso ariko we mugongo we ahora masokuga, kugira ngo garuziza Bwana sifiwe. Amen. Uyu mugoroba ndifuza yuko tuganira mu mwanya utari munini cyane. Jioni ya leo napenda tukuje kuzungumza muda usiokuwa mrefu sana. Turavugana Yesu mu buzima busenyutse. Tutasema Yesu kwa maisha yaliyobomoka. Yesu mu buzima bwashitse intege. Yesu kwa maisha yaliyokata tamaa. Yesu mu buzima bwatawe. Yesu kwa maisha yaliyotupwa. Yesu mu buzima budafite icyizere cyo kubaho. Yesu kwa maisha ambayo hayana tumaini ya kuishi. Yesu mu buzima bw'umuntu wahararutse ubuzima. Yesu kwa maisha ya mtu ambaye ameshachoka na maisha. Amen. Kuko ndifuza yuko tuza gushira Yesu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kwa sababu natamani mtu aweke Yesu kati ya maisha yake ya kila siku. Dukure Yesu mu bitabo, tuweze kumuondoa Yesu katika vitabu.
dukure Yesu mu madisikuru, tutowe Yesu kwa misemo, Yesu abe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yesu aweze kuwa katika maisha yetu ya kila siku. Yesu turarana tukavyukana. Yesu ambaye tunalala na yeye na kuamuka naye. Yesu imvura yaguye cyangwa izuba ryase. Yesu mvua ikiwa imenyesha ama jua limechomoza. Yesu dufite amafaranga menshi cyangwa dufite make. Yesu tukiwa na hela nyingi ama hamna hela. Yesu dufite ibiryo byinshi cyangwa ari bikeya. Yesu tukiwa na chakula nyingi ama tukiwa na upungufu wa chakula. Yesu dufite abantu badukunze benshi cyangwa dufite abatwanze benshi. Yesu tukiwa na watu wanaotupenda wengi ama tuna upungufu wa watu wanaotupenda. Yesu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yesu kwa maisha yetu ya kila siku. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Nije wakwicishije nakoze ibibi abari bawufa sinzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni ku manywa bakwamikuza wari wibereye mu mutuzo ijuru ryose rigusingiza udaca ninde wakwemera kwambika ubusa mu ruhame ushake bwe wari wibereye mu mutuzo ijuru ryose rigusingiza udaca. Tuzamurira umwami icubahiro. Sheni Mungu utukufu. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Yesu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yesu kwa maisha yetu ya kila siku. Habe nigi ubuzima bwasenyutse bwakomeretse cyane. Hata wakati maisha yalipokata tamaa na kubomoka kabisa. Yesu agomba kudutabara. Yesu anafaa kutusaidia. Yesu muri ubwo buzima. Yesu kwa maisha hayo. Ndaza kumuvuga mu bice bitatu. Takuja kumsema kwa sehemu tatu. Namuvuga mu buzima bwasenywe n'ivyaha. Tamsema kwa maisha yaliyobomolewa na dhambi. Muvuge mu buzima bwasenywe n'ibibazo. Tamsema pia kwa maisha yaliyobomolewa na shida. Ariko muvuge kandi no mu buzima bwasenywe n'abandi bantu. Lakini nitamsema pia kwa maisha yaliyobomolewa na watu wengine. Ariko muri ubwo buzima bwose. Lakini kwa hayo maisha yote tubukeneye mu Yesu Kristo. Tunamhitaji Yesu kwa maisha hayo. Uko mucamuzanye. Kwa sababu kwa yale yaliyomleta. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Arifuza kutubona mu mbaraga. Anahitaji kutuona kwa nguvu. Arifuza kutubona dukomeye. Anahitaji kutuona tukiwa tumeshikamana. Arifuza kutubona duseka. Anatuhitaji kutuona tukicheka. Arifuza kutubona tuguwe neza. Anatuhitaji kutuona tukiwa vizuri. Atari uko ibintu bigenda neza cyane. Si kwa sababu mambo yanakwenda vizuri. Kuko mu buzima bwo mwisi. Kwa sababu kwa maisha ya ulimwengu ibibazo n'ingorane. Shida na matatizo biri mu bibugize. Zinakaa kwa maisha hayo. Ni mubigize ubuzima. Ni mojawapo ya yale yanafanya maisha. Ariko si ryo herezo ry'ubuzima. Lakini hiyo si mwisho ya maisha. Ni muvyo tuzaduhurira navyo mu buzima. Ni mojawapo ya yale ambayo tunapatana kwa maisha. Mwami Yesu agusure muri uyu mugoroba. Lakini Yesu aweze kukutembelea jioni ya leo. Ndifuza yuko Yesu agusura muri uyu. Natarajia Yesu aweze kukutembelea jioni ya leo. Kandi nagusura hari cari bukore mu. Na kisha kutembelea kuna kile atakachokifanya maishani mwako. Amen. Amen. Yesu ni muzima muri twe. Tugishije imbabazi Ni wewe ni uturindira ubugingo niwe murengezi umana nanjye mutabazi ntujye kure ndagukeneye nibura bo kumfasha Amen. Tugumane. Tuwenka basubiramo. Tuweze kurudia. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Hari igihe turirimba bimwe tutavyumvise neza. Kuna wakati tunaimba na hatujasikia vizuri. Ndagukeneye mutabazi Na kuhitaji msaidizi. Habe ngo no mu gihe abandi bose batomfasha. Ta wakati wote ambao hawawezi kunisaidia. Ariko ngo wewe tugumane. Lakini wewe bali tubaki na wewe. Bwana sifiwe. Amen. Yesu ni muzima muri twe. Yesu ni mzima katikati yetu. Yesu ni muzima muri twe.
adutungishije imbabazi niwe niwe turindira ubugingo niwe murengezi gumana nanje mutabazi agukenewe numve kure nagukeneye nibura abandi bo kumfasha nami tugumane. Yesu atwitayeho uko turi kose. Yesu anatujali vile tulivyo. Yesu atwitayeho uko tumeze kose. Yesu anatujali vile tulivyo. Reka mpere kuri iki ku buzima bwasenywe n'ibyaha. Tuanzie kwa maisha yaliyobomolewa na dhambi. Ubuzima bw'ibyaha, maisha ya dhambi, icyaha iyo kigeze mu muntu, dhambi ikimfikia mtu, kimutandukanya n'Imana, inamwachanisha na Mungu, agasigara mu kirere ciwe wewe, anabaki akiwa kwa anga yake peke yake. Yarangiza, akishamaliza, inamutandukanya n'abandi bantu, na inamtenganisha na watu wengine, kimwangisha abandi bantu, na inaweza kumchukiza watu wengine, kinamwangisha na ubwiwa kiyanga, na hata yeye kibinafsi anajichukia. Ariko ubwo buzima bumeze gutya, lakini maisha kama hayo nabwo Yesu arabushaka. Hata maisha hayo Yesu pia anahitaji. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Twebwe tubita amazina. Sisi tunawaita majina. Tubita amazina atandukanye. Sisi wanga tunawaita majina tofauti. Ariko Yesu yababonye. Lakini Yesu akiwaona, sio mazina bita. Si hayo majina atakayowaita. Sio mazina zabita. Si hayo majina atakayowaita. Yigeze guhura n'umudamu w'indaya mu bishe binengira ngo muri Yohana. Amewahi kupatana na mama mmoja ambaye alikuwa malaya, sura ya Yohana. Zina yari indaya. Unasikia jina alikuwa ni malaya. Kandi mu busanzwe si zina. Na si jina kwa kawaida. Ni ingaruka z'ubuzima bamwe. Hiyo ni madhara ya maisha ambayo anaishi. Tawo kwifuza kugendana nawe abenshi. Hakuna yule ambaye anaweza kutarajia kupenda kutembea na yeye. Tiyo tororerwa na benshi. Hakuna yule anaweza kumtembelea. Kugezemwe wese bomukeka. Kwa sababu yule yeyote atakayefika hapo atashukiwa. Ariko Yesu ntabiyongera. Lakini Yesu hayupo kati yao. Kuko mubakenesha. Kwa sababu kati ya wale ambao wanawahitaji na waramukene. Na hata mtu huyo ambaye ni msherati anamhitaji. Umunsi umwe yiyumvisa yuko agomba kunyura Yeriko. Siku moja akajihisi anafaa kupitia Jeriko. Icyari kimujanye cyari kimwe gusa. Kile ambacho kilikuwa kinampitisha huko kilikuwa ni kimoja. Kuja gukora igitaramo. Ilikuwa ni kwenda kufanya kesha. Agikoranye n'indaya. Akiwa amefanya pamoja na malaya. Uwo muri quartier banze. Yule ambaye kijijini wamemchukia. Uwo muri quartier batokora ibirori ngo bibuke kumutumira. Yule ambaye kijijini hawezi kufanya sherehe na kuweza kumwalika. Uwo mu muryango batakichibuka izina ryiwe. Yule ambaye kwa familia hawakumbuki hata jina lake. Yesu nguye amwitegereje. Lakini Yesu akimtazama. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Ntaza mubona nk'indaya. Hamtazami kama malaya. Iwe yari kwamwitegereza. Yesu alikuwa anamtazama. Akamubona mumuvuga butumwa w'igitanga. Anaona yeye ni mhubiri wa ajabu. Akamubona mumuvuga butumwa. Anamuona yeye ni injilisti wa ajabu. Akamubona mumuvuga butumwa mpuzamahanga. Anaona yeye ni injilisti ambao ni wa kimataifa. Hari benshi batawe. Kunao wengi ambao wamechukiwa. Nabo ubwabo bararuha bariyanga. Hata wao kibinafsi wakajichukia. Kubera ubuzima bw'ibyaha banyu. Kwa sababu ya maisha ya dhambi walioyapitia. Umvikiza kibaranga. Sikiliza kile ambacho kinawaonyesha. Icyambere ni kimwaro n'igisuzuguriro. Na kwanza ni kuaibika na kuweza kudharauliwa. Azagenda ni gisuzuguriro n'ikimwaro. Wanga anaenda na kuaibika na pia na kudharauliwa. Icyakabiri. Jambo la pili. Azahorana umutima umucira urubanza. Wanga anakaa na moyo mbaya na mhukumu. Baza babwiriza kumva niwe babwiriza. Wakihubiri anasikia ni yeye anahubiriwa. Batera indirimba kumva niwe bagiye kuririmba. Wakiimba nyimbo anasikia ni yeye anataka kuimba. Yahura n'abantu muri quartier akagira ngo niwe bari kuvuga. Akipatana na watu kijijini anafikiri ni wewe wanasema. Umutima buri gihe mucira urubanza. Wanga anatembea na moyo ambao inamhukumu. Kubera ari gisebe kiri mu buzima bwo mu mwuka. Kwa sababu ni kidonda kilichoko maishani ya kiroho. Gihora kijojoba. Ambacho kila mara kinaachilia. Gihora kimurya. Kila mara kinamuuma. Ahora n'ubuzima bumucira urubanza. Anakaa na maisha ambayo yanamhukumu. Ubwo buzima buteye ubwoba. Haya maisha yanaogopesha. Ariko umwami Yesu. Lakini mfalme Yesu nawe musuri uyu mugoroba. Na yeye amtembelee jioni ya leo. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu.
Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Nta kintu gishobora kumunezeza Hakuna kile ambacho kinaweza kumfurahisha, kuko buri gihe umutima wiwe uzora umucira urubanza, kwa sababu kila mara maisha yake yanamhukumu. azije gutega amaboko nk'abandi, Akienda kunyosha mikono kama wengine, umutima ukamubwira ngo ibuka, moyo inamwambia kumbuka. kandi kuri abantu bose ko barakubona, Na watu wote hivi wanakuona. baza buzuzwa akagira ngo niwe bereswa. Watu wakijazwa anafikiri yeye ndiye wameonyeshwa. Ubwo buzima busa gutyo Hayo maisha ambayo yanafanana hivyo Yesu arabushaka. Yesu anahitaji. Cya gatatu, Jambo la tatu, ahora n'ubwoba bw'urupfu. wanga anakaa na uoga wa kifo. Ahora n'ubwoba bw'urupfu, Anaogopa kifo, ahora n'ubwo bwoba, anakaa na uoga huo wa kifo. ariko nawe Lakini hata mtu huyo Yesu aramushaka. Yesu anamhitaji. Biblia yatubwiye ngo Biblia imetuambia, kunyuzeho nilipopita karibu kubera yuko wari waratawe, kwa sababu ulikuwa umetupwa, mbona wigaragura mu ivata ry'Imana. nikaona ukajigogora katika damu yako. ngo nkubonye, Nilipokuona, Bwana asifiwe, amen, ngo ndakubwira ngo ubeho, nikakuambia uwe hai. ngo nubwo wigaragura mu ivata ry'ibyaha Hata kama unajigogora katika damu yako, ariko ubeho. lakini nasema uwe Nawe hai. ndagukeneye, Hata wewe nakuhitaji. nawe naragupfiriye, Hata wewe nimeweza kufa kwa ajili yako. nawe narakumanikiwe ku Hata musaraba, wewe nimeweza kusulubiwa kwa nawe ajili naje yako. kugushungura. Na wewe nimekuja ili Abantu nikukomboe. ndibo kwitaho, Watu hawawezi kukujali. Bwana asifiwe, Amen. ariko Yesu Kristo akwitayeho, Lakini Yesu Kristo anakujali. kandi cyamuzanye Lakini ambacho kimemuleta kuza kugusubiza ni agaciro. ili aje akurejeshee heshima. Icyo usabwa gusa ni kimwe, Kila ambacho unahitajika ni kimoja, kumwegera ukamubwiza ni ukuri, kumkaribia na kumwambia ukweli. ukamubwira ngo nararigise. Unamwambia mimi nimepotea, Bwana asifiwe, nararigise, mimi nimepotea, ariko nkeneye imbabazi zawe. lakini nahitaji. Mu buzima bwasenywe n'ibyaha, Maisha yaliyobomolewa na dhambi bukeneye kwegera Yesu inahitaji kumkaribia Yesu kugira ngo Yesu abukize. ili Yesu aweze kumponya. Icya kabiri, Jambo la pili ni ubuzima bwasenywe n'ibibazo, ni maisha yaliyobomolewa na shida. ubuzima bwasenywe n'ibyago, Maisha yaliyobomolewa na shida, ubuzima bwasenywe n'ubukene, maisha yaliyobomolewa na umasikini, ubuzima bwasenywe n'ubupfubyi, maisha yaliyobomolewa na uyatima, ubuzima bwasenywe n'ubupfakazi, maisha yaliyobomolewa na ujane. kubera Yesu akenewe mu buzima bwacu. Kwa sababu Yesu anahitajika maishani mwetu. hari ubuzima, hari uburyo twakagombye kwitwara, Kuna namna jinsi ambavyo tungeweza hakabaho itandukaniro ry'abafite Yesu n'abatamufite. kungelikuwa na tofauti ya wale wana Yesu na wale hawana Yesu. Hari umugabo wigeze kugira ikibazo, Kuna mume ambaye amewahi kuwa na shida. ni umupasiteri atuye i Burundi, Huyo ni mchungaji anaishi nchi ya Burundi. yari atuye mu Rwanda, Alikuwa anaishi Rwanda. bamutumira kuja mu ivugabutumwa. Wakamwalika kwenda kwa Injili. Bwana asifiwe. Amen. Umunsi yagombaga kugenda Siku ingelifaa aende. ngo bigere saa sita, baramuhamagara ngo umwana we wakoze impanuka, Ilipofika saa 6 wakaambiwa mtoto wake amefanya ajali. kandi yari umwana muto uri muri primaire. Na alikuwa ni mtoto mchanga ambaye yuko primary. Arirukanka Akaweza kukimbia, asanga umwana yavuyemo umwuka n'umurambo ko aravirirana mu muhanda, akapata mtoto amekata roho, ni maiti anatoa damu kwa barabara. ngo amuterure gutyo. Alipomshika hivi na kumnyakua, Imana iramuganiriza, Mungu akazungumza na yeye. imubwira ibintu bibiri. Kamwambia mambo mawili. Iramubwira ngo ubabarire uyu muntu wakugongeye umwana, Kamwambia msamehe mtu huyu ambaye amefanya ajali na mtoto wako. ariko imubwira ikindi kintu cya kabiri kigoye cyane. Lakini akamwambia jambo lingine la pili. Iramubwira ngo wibuke yuko uyu munsi ufite ivugabutumwa, Akamwambia kumbuka siku ya leo unao Injili. ujana umwana muri morgue, Nenda ukampeleke mtoto huko pahali pa ututi, nurangiza urira ariko wihanagure, na ulie na uweze kujipanguza, uje mu ivugabutumwa, na uende kwa Injili. utangariza abantu Uweze kuwatangazia watu umunsi muzashingura umwana, siku mtaweza kufanya matanga ya mtoto. kandi aho ugiye Na kubwiriza pahali unaenda kuhubiri, ndakwiyamye mimi nakusihi tubwira abantu ibyakubayeho, usiwaambie watu kile kilichokutendekea, kugira ngo utabakura umutima ijambo nateguye ritaja kuba impfabusa. ili usiweze kuogopesha neno nililojitayarisha lisije kuwafaidi. Yesu mu buzima bwabaye mu ibyago, Yesu kwa maisha yaliyopatwa na matatizo, Yesu mu buzima bwasenywe n'ibibazo twahuye, Yesu kwa maisha yaliyobomolewa na tatizo hakagombye kubaho itandukaniro ingalikuwa na tofauti y'abafite Yesu mu mitima yabo ya wale
ambao wana Yesu kati ya mioyo igihe yao, bahuye n'ibibazo, wakati wamepatana na shida, igihe bahuye n'ibinyeganyeza wakati ubuzima, wamepatana na yale ambayo yanatikisa maisha yao, n'abadafite Yesu. na wale ambao hawana Yesu. Bwana sifiwe. Amen. Cyari cyemezo gikomeye cyane. Hiyo ilikuwa ni hatua kubwa kabisa. Namwiboneye ari gutanga ubwo buhamya. Mimi nimemuona akiwa anatoa ushuhuda. Ashira umwana muri morgue, Akaweza kumweka mtoto kwa chumba cha mahali pa aje utoto, mwivuga butumwa akaenda kwa Injili uwo munsi. siku hiyo. Ngo ashika arabwiriza. Alipofika akahubiri, Harabi Imana yari yateguye bagombaga gukizwa uwo munsi, kuna wale Mungu alikuwa amewatayarisha waweze kuokoka siku hiyo, kandi yabwirije iminsi 3. na ameweza kuhubiri siku 3. Ku munsi wa nyuma, Siku ya mwisho arangije kubwiriza, alipotamatisha Injili, arabwira atari ko nasize mu rugo nagize ibyaha, akawaambia nimeacha huko, tumepatwa na msiba, napfushije umwana, nimeweza kufiwa na mtoto, ngiye kumushingura. ninaenda sasa kumzika. Yesu mu buzima bwacu bwa buri munsi, Yesu kwa maisha yetu ya kila siku, Yesu mu buzima bwacu Yesu kwa maisha yetu bwa buri munsi. ya kila siku. Bwana sifiwe. Amen. Yesu ni Yesu, Yesu ni Yesu bado. Yesu ni Yesu. Yesu anabaki akiwa Yesu. Uyu mugoro Jioni ya leo ndifuza yuko dutunga Yesu utari uwo mu bipapuro, nahitaji tuwe na Yesu ambaye si wa makaratasi, apana Yesu wo muri filimi, si Yesu ambaye ni wa filamu, apana Yesu w'ibicoro, si Yesu ambaye ni wa kuchora. Yesu ubuzima bwa buri munsi, Yesu wa maisha ya kila siku, Yesu turarana tukavyuka, Yesu ambaye tunalala naye na kuamka naye, Yesu tugendana mu muhanda, Yesu tunayetembea naye barabarani, Yesu tujana mu kazi tukagaruka, Yesu tunayetembea naye kazi, Yesu tujana muri repetition tukagaruka, Yesu tunayeenda na yeye huko fire, Yesu tujana kuja gutorera tukagaruka, Yesu tunayetembea na yeye huko kutembea na watu na kurejea naye. Yesu Yesu kwa maisha ya kila siku. mureke tumwishubahiro yuko Cha atazasiga. tumpe utukufu kutoka Bwana. Haleluya, Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Bangusubira ukoreho tumuvuge ngo ni muzima. Tuseme Yesu ni mzima. Yesu ni muzima muri twe, babaziwe ni uturindira ubugingo, niwe murengezi, kubana nanje mutabazi, ntume kure ndagukeneye, imbura we imbura abandi bo gufasha, Mwami we, Mwami tugumane. ndababwira ubuzima bwakomerekejwe n'ibibazo, Nitawaambia maisha ambayo yameweza kupata vidonda kwa sababu ya shida, ukeneye Yesu muri uyu mugoroba. ambao inamhitaji Yesu jioni ya leo. Dusomye ijambo ry'Imana, Tumesoma neno la Mungu, bitubwiye umugabo wari wararwaye, limetuambia mzee ambaye alikuwa ameugua, ararwara umwaka wa mbere, akaugua mwaka wa kwanza, umwaka wa kabiri, mwaka wa pili, umwaka wa gatatu, mwaka wa tatu, umwaka wa kane, mwaka wa nne, umwaka wa gatanu, mwaka wa tano, umwaka wa gatanu, mwaka wa sita, umwaka w'icenda, mwaka wa tisa, imyaka 10 arwaye, miaka 10 akiwa mgonjwa, imyaka 20 miaka arwaye, 20 akiwa mgonjwa, imyaka 30 arwaye, miaka 30 akiwa mgonjwa, ongeraho imyaka 8. unaongeza miaka 8. Yeme yari myinshi, Ilikuwa ni miaka mingi, yari myinshi. ilikuwa ni miaka mingi. Bwana sifiwe. Amen. Uze kubikompara n'ikibazo cyagusazije umutwe, Uje kuambatanisha na shida ambayo imekufanya urukwe na bamwe kichwa. bari abaririmbyi bayataye kera, Wamoja walikuwa waimbaji lakini saa hii hawapo. abandi bari abanyamasengesho ngo ari ku mutima wanje ngo muri iyi minsi ngo warakomeretse. Wengine wanasema walikuwa wanaomba lakini anasema moyo wangu kwa saa hii imekwazika. Miaka 38, Miaka 38. miaka 38, Miaka 38. ariko muri ubwo buzima nabwo Lakini kwa hayo maisha hari umunsi wo guhura na Yesu, kuna siku ya kupatana na Yesu. kandi Yesu akabuhindura. Na Yesu anaweza kubadilisha maisha hayo. Uko mbitekereza, Vile ambavyo hari nafikiria, ishusho mubonamo, kuna sura ambayo nitaona. kandi aja kukidendeza ategereje gukira, Na akaweza kuenda hapo kwa nyumba hiyo akitarajia kupona. nawe utekereza uyu muntu yari agifite umuntu wo bukimusura imyaka 38. Huyo alikuwa na mtu wa kumtembelea kwa miaka 38. Ndazaje Kenyatta ukwezi kumwe gusa, Mtu huenda Kenyatta mwezi mmoja tu. abantu bose bakamusura umunsi wa mbere, Watu wote wanamtembelea siku moja tu. abo muri korali bakamusura, Wanakwaya wanamtembelea, urusengero bakamusura, kanisani za wanamtembelea, nshuti ziwe zikamusura, marafiki wanamtembelea, bakamuhamagara
baramuhamagara wanampigia, bakagera mu rugo, wanafika nyumbani, ariko iyo bibaye umweru cya kabiri lakini ikiwa wiki mbili batangira kugabanuka, wanaanza kupunguka. zamara ukwezi Ikimaliza mwezi hagasigara nk'umwe cyangwa babiri, kuna baki mmoja ama wawili. yaba amezi 5 Ikiwa miezi 5 abantu bakibagirwa, watu wanasahau. yazasigara no guhamagara Akikupigia gusa nari nkikibuka yuko mu bitaro, eti sikuwa nakumbuka eti uko kwa hospitali, ariko we yari imyaka 38. lakini yeye ilikuwa ni miaka 38. uyu muntu yararusha, Huyu mtu alikuwa amechoka, uyu muntu yaragowe, tu alikuwa amechoka. umuntu umwe gusa werakeneye Mtu mmoja alikuwa anamhitaji, kwaro guhura na Yesu, ilikuwa ni kupatana na Yesu, kwaro guhura na Yesu, ilikuwa ni apatane na Yesu. Yesu ngo mwitegereje, Yesu alipomtazama ngo menya yuko amaze igihe kirekire, akamjua amekaa hapo kwa muda, nubwo babaye igihe kinini cyane, hata kama umesikia uchungu kwa muda nubwo mrefu, wakomeretse igihe kinini cyane, hata kama umekwazika kwa muda mrefu, abantu bose bakakureka, watu wote wakakuacha, ariko Yesu akwitaye, lakini Yesu anakujali. Yesu akwitaye, Yesu anakujali. Bwana sifiwe, Amen. Bwana sifiwe. Amen. Nigeze kumva ubuhamya bw'umukobwa, Nimewahi kusikia ushuhuda wa msichana, yaratuye ahantu mu Ruhengeri, alikuwa anaishi huko Rwanda Ruhengeri, noneho yarafite nk'ibibazo, alikuwa na shida, ngo yarakuze cyane, alikuwa na lika kubwa noneho akagira n'amaso atareba neza, na alikuwa na macho ambayo haitazami vizuri. muri korani ngo bakamusuzugura, Kwa wanakwaya wanamdharau sana, ariko agakunda gukorera Imana, lakini alikuwa anapenda kumtumikia Mungu, agakunda Imana. alikuwa anampenda Mungu. Bwana sifiwe, Amen. Bwana sifiwe. Amen. Amapepo yarateye ubu, Pepo imekuja kwa wakati huu, ariko wenda si hano, lakini si hapa. abaririmbyi bari kuja gusohora n'indirimbo gusa, urebe indirimbo za gospel, Waimbaji wanataka kutoa nyimbo za gospel, bagashaka ngo bakobwa beza ngo aribo bashira imbere, wanataka wasichana wale warembo ndio wasimame mbele. na amapepo yateye. Hizo ni pepo zilizowatembelea watu. Sumuka ubundi ubukristo, Huo si roho wa Ukristo, sumuka wo mu nzu y'Imana, hiyo si roho ya nyumbani mwa Mungu. wa wundi ngo bazoreba gutya bakama bakubita bafungura, Yule ambaye watamtazama hivi na kuweza kufungua chana. Elohimu uwo mwuka ntukabafate, Elohimu, roho hiyo isiwashike. ariko uwo mwuka ni mubi, Lakini hiyo roho ni mbaya. none ngo abandi baririmbyi bakamubyiga, Waimbaji wengine wanamsukuma, bakamushira ngo inyuma, wanamuweka huko nyuma. iyo sura yawe uzubona yosha imbere y'abantu, Hiyo sura yako unaona inaweza kuenda mbele ya wengine, araruha nawe arabyakira, na hata yeye akakuja na kupokea hiyo, araruha arabyakira yuko aruko, na yeye akasikia ni hivyo inafaa kuwa, ariko agakunda Imana, lakini alikuwa anampenda Mungu agakunda no gukorera Imana. na alikuwa anapenda kumtumikia Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Imana dukorera, Huyu Mungu ambaye tunamtumikia, mureke tuyishubahira, wacha tumpe utukufu. haleluya. Bwana sifiwe. Imana yo mwijuru dukorera, Mungu huyu ambaye tunamtumikia wa mbinguni, mubanjiza yubaha yoterera salute, mojawapo ya watu ambao inawaheshimu, mubantu yorata mubandi, kwa watu ambao anaweza kuwasifia kwa wengine, samazuru maremare, si kuwa na mapua marefu, singinya n'izobe cyangwa igikara, si kuwa mweupe ama kuwa mweusi, singingo ndende cyangwa ngufi, si kuwa na maumbile mazuri. Bwana sifiwe. Amen. Yesu yaravuze ngo umuntu nankorera, Yesu amesema mtu akinitumikia, ngo data azomwubaha, babangu atamheshimu. tumuzamurire ishubahiro, Tumpe utukufu Yesu. haleluya, Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Niba ukorera Imana, Kama unamtumikia Mungu, niba uri mu mwanya w'Imana, kama uko kwa nafasi ya Mungu, ntubabazwe n'ibikubaho, usiweze kuzunishwa na yale ambayo yanakufikia, bifite impamvu yabyo. yanayo sababu yake. Umunsi umwe umuntu uri mu Budage Siku moja mtu ambaye anakaa ngo huko hayasengera uwo bazobana, alipokuwa akimwombea mtu ambaye wataishi Imana naye, iramubwira ngo hari umukobwa uri mu Ruhengeri naguteguriye, Mungu akamwambia kuna msichana yuko Ruhengeri ambaye nimeandaa kwa ajili yako, uzajeyo. nenda huko. Aragenda, Akaenda, arashika, pasiteri niwe mwakira, akafika, mchungaji ndiye amempokea, aramubwira ngo nubwo naje mu ivugabutumwa, akamwambia hata kama nimekuja kwa Injili, ariko Imana yambwiye yuko umugeni wanje ari hano. lakini Mungu ameniambia mchumba wangu yuko hapa. Pasiteri ngo yamamuzanira umukobwa wiwe mbere, Pastor akaleta binti yake wa kwanza, arambwira ati oya Yesu w'Imana, akasema si huyu Mungu aliyenyonyesha. akararanganya amaso muri korari, Anaangalia kwa wanakwaya, bishoboke ko ariko areba abanyabitanga inawezekana alikuwa anaangalia watu hao, aramubwira ngo si uwo nguwo Imana yawe. akasema si huyo Mungu aliyemsema.
Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ngaho tuvuge ngo Yesu ni muzima. Gusa kidogo tuseme Yesu ni mzima. Nubwo waba munsi y'urutare rukomeye cyangwa mu mihanda ibinyabiziga n'abagezi mu rusaku rwinshi bibisikana ibasha kutwumva mu rusaku rwinshi bibisikana ibasha kutwumva. Wibuke imitima yo ataka cyane Bana wa Dawidi Yesu aramwumva aramuhumura abasha kubona. Yesu aramwumva aramuhumura abasha kubona. Wibuke imitima yo ataka cyane urusaku rwinshi ati Bana wa Dawidi Yesu aramwumva aramuhumura abasha kubona. Yesu aramwumva aramuhumura abasha kubona. Haleluya. Ijwi ryanjye ryatakiye kure ngira ubwoba ko ntabasha kunyumva. Ijwi ryanjye ryatakiye kure ngira ubwoba ko ntabasha kunyumva. Maze Yesu anyumva vuba umuntu urangururiye ku mpinga y'umusozi arantabara. Maze Yesu anyumva vuba umuntu urangururiye ku mpinga y'umusozi arantabara. Maze Yesu anyumva vuba umuntu urangururiye ku mpinga y'umusozi arantabara. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Mukobwa alikuwa hudumia gusa. Huyo msichana alikuwa anaomba tu. Bamutera inkokora. Walipokuwa akimsukuma bamubwira ngo amaso yawe arahenga. Akimwambia macho yako imepengama. Sarire abantu guhindura kabugubugu waruhuka kabo. Watu wanaweza kukubadilisha hata wewe unakuwa hivyo hivyo. Yagenda kumva nyina arara. Akienda na yeye anasikia ako hivyo tu. Ariko lakini araguma arahudumia akaendelea kuomba. Ijwi ryanje ryatakiye aiwe ngirugoba ko ntabasha kunyumva. Ijwi ryanje ryatakiye kure ngirugoba ko ntabasha kunyumva. Maze Yesu anyumva vuba umuntu urangururiye mu mpinga y'umusozi arantabara. Bwana asifiwe. Amen. Wa mugabo abwira pasiteri ngo umugeni wanje Imana yambwiye ndi mu Budage. Uwo mzee akamwambia binti yangu aliyeniambia nikiwa huko huyo nani? Nuri ya nyamukobwa. Ni huyo binti yuko hapa. Pasiteri Pastor akasema waravangiwe. Wewe ni kama umechanganyikiwa. Tusibye no mu Budage. Wacha huko huyo nani? Usibye no mu Budage. Wacha huko huyo nani? Na hano mu Ruhengeri ntawo mushaka. Na hata hapa Ruhengeri hakuna yule anaweza kumchumbia. Aramubwira ngo Imana yo mu ijuru. Akamwambia Mungu wa mbingu twavuganye. Tumezungumza. Uyu niwe yambwiye. Huyu ndiye aliyeniambia. Aragenda bakora ubukwe. Akaenda wakafanya harusi. Amaso barahengamura. Macho ikawa nzuri sasa. Ukwamwa zayishwa n'akarengane kino muntu. Moja macho yana kwa sababu tu ya kukosewa tu heshima. Barahengamura aja ku murongo. Macho ikaweza kwenda kwa mstari. Agaruka mu Ruhengeri. Akarudia huko Ruhengeri. Kuvuga igitangaza chibi. Kuweza kusema ajabu ya Mungu. Kuvuga igitangaza chibi. Kusema ajabu ya Mungu. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu ngo mubonye amenya yuko amazigiye kirekira arwaye. Yesu alipomtazama akajua amekaa muda mrefu. Amenya yuko ubuzima bwakomeretse. Akajua maisha aliyokwazika. Amenya yuko ubuzima bwahungabanye. Akajua maisha yamepatwa na shida. Alichara aramusura. Akakaa na kuweza kumtembelea. Alimubaza ngo se ukeneye gukira? Akamuuliza je, unahitaji kupona? Bwana asifiwe. Amen. Hari ibintu byinshi biza bibaranga. Kuna mambo mengi ambao huadhibitisha. Ariko reka mbabwire ngo bitatu. Lakini wacha niwaambie mambo matatu. Chambere kiza kibaranga. La kwanza ni ugutakariza imani ishize. Ni kuweza kupoteza imani kwa Mungu. Kuko azahura abazimana gusa ngo
kuberiki njewe. Anamuuliza Mungu, je, kwa nini mimi? Kwa nini mimi imetendeka hivi? Kuberiki. Kwa nini haya yatendeke kwangu? Hari umugabo ejo bundi nabonye ku matelefone. Kuna mme juzi nimemuona kwa masimu. Ari kwibaza ngo se nguzubaza Imana ngo se kuberiki ari we cabayeho. Eti unauliza Mungu, je, kwa nini haya yamenitendekea? Ngo none ni njewe cyari kubaho. Je, mimi ndo ingenifikia? Ndakwikunda kurimwo. None cyari kuba kurindi. Ingelikuwa kwa kina nani? Ese ogisunikira kurindi. Unaweza kukirusha kwa nani? Ninde ogisunikira? Ni nani unaweza kumwekelea hiyo? Kimwe mu bibaranga. Mojawapo ya yale anawadhibitisha. Azaho atakariza Imana icyizere. Anampotezea Mungu imani. Atakariza Imana. Anampotezea Mungu. Ariko uyu mugoroba ugarurire Yesu icyizere. Uweze kurudisha imani kwa Mungu. Arashara umukozi w'umuhanga. Bado yeye ni mtumishi wa ajabu. Atuye inyuma y'ibihe. Anakaa nyuma ya nyakati. Arutitangiriro. Anashinda mwanzo. Nubwo ibihe byamera bite. Nyakati ziwe kivipi? Arashari Yesu. Yeye bado ni Yesu. Kandi ashoboye kubihindura. Na anaweza kubadilisha nyakati. Icya kabiri. Jambo la pili ni bwihebe. Yeye wanakata tamaa. Icya gatatu. Tatu. Azatakariza n'abandi icyizere. Hata hawezi hata kuamini watu wengine. Ariko ubwo buzima bumeze gutya. Lakini kwa maisha hayo kama bukeneye Yesu. Tunamhitaji Yesu. Uyu mugoroba bukeneye Yesu. Jioni ya leo unamhitaji Yesu. Kugira ngo abusure. Ili aweze kukutembelea. Ivyo wahuye navyo. Yale ambao umekumbana nayo. Habe n'ivyo ugihura navyo. Hata yale utakayokumbana nayo uko mbele. Uzushaka Yesu. Umtafute Yesu. Uzubiganiriza Yesu. Uweze kuzungumza na Yesu. Arabishoboye. Yesu anaweza. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Koraho numve. Ewe wankuye wisoni. Umvise gusenga kwanje. Mugihe gikwiriye. Wampaye icyo nasabye. Niba ari Yesu uri kubwira. Kama ni Yesu unayemwambia. Umugarurire icyizere uyu mugoroba. Uweze kumrejeshea imani yako. Ivyo bikomeye yobihindura. Hayo ambayo ni magumu anaweza kubadilisha. Aromora ivyo bisebe. Yeye ataweza kukutoa vidonda. Kandi araguhumure muri uyu na ataweza kukupa neema katika jina la Yesu. Bwana sifiwe. Amen. Nja gusoza. Nikija kutamatisha. N'ubuzima bwo bwasenywe n'abandi bantu. Kwa maisha ambayo yamemolewa na watu wengine. Ni bibazo wahuye navyo ariko bifitanye isano n'abantu. Ni shida ulizopatana nazo lakini zina uhusiano na watu. Fituo uzitirira. Unaweza ukasema imekuja kwa ajili ya fulani. Ariko nivyo navyo. Lakini hata hizo pia. Ubwo buzima nabwo burushe cyane. Hayo maisha yaliyochoka sana. Nabwo bukeneye Yesu Kristo. Hata maisha hayo yanamhitaji Yesu Kristo. Kugira ngo abuzane mwihumo. Ili aweze kuleta huruma kwa katika maisha. Hari abantu bari kugira abo batahu imfano. Kama kungelikuwa na watu ambao wangeliwashtumu wengine. Ntawari kuja imbere ya Yosefu. Kungekuwa mtu ambaye ameenda mbele ya Yosefu. Yari afite impamvu. Alikuwa na sababu zo gutaha abantu imfano. Za kuweza kuwa laumu wengine. Yosefu wakuwi wabo. Yosefu ambaye ameondolewa kwao. Akagambanirwa na bene se. Akaweza kuuzwa na kuweza kusalitiwa na ndugu zake. Bakamugambarira ngo bamwishe. Wakamsaliti ili aweze kusulubiwa na kuuawa. Bakamugurisha. Wakaweza kumuuza. Ubuzima bwa struggle yawumazemo imyaka 13. Maisha ya mateso amemaliza miaka 14. Miaka 13. Azerera muri ubwo buzima. Akiwa anazunguka kwa maisha. Araruha yisanga arumu yaya. Akaja kujipata akiwa mtumishi wa nyumba. Ariko ubwo buzima bwose uko yabubaga. Lakini kwa hayo maisha yote alikuwa anayaka. Iyo yafataga ivyomba ahavyoza. Wakati alikuwa anaosha vyombo vya nyumbani. Cyangwa hakoropa. Ama akiwa anasafisha nyumba. Nishuzu bitekerezako. Wanga mimi ndio nafikiria. Ariko nkurikije esprit yari muri Yosefu. Lakini nikiendelea kuangalia spirit ambayo ilikuwa ndani ya Yosefu. Bwana sifiwe. Amen. Nzatekereza yuko yakoropaga. Wanga nafikiria alikuwa anaosha nyumba. Ahavuga ngo nubwo nsa nuciriritse cyane. Akasema hata nakaa ni kama nimedharauliwa sana. Ariko mfite inzozi. Lakini ninayo maono. Mfite Imana yamvuze. Kuna kile Mungu amesema kwangu. Nubwo ndi muri ubu buzima. Hata kama niko kwa maisha haya. Bwana sifiwe. Asifiwe Yesu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe sana. Asifiwe Yesu. Giye gusoreza kuri sho hanyuma dusenge. Taka kutamatisha kwa hayo ili tuombe. Awe kugira ngo uzasome nta munsi numwe yigeze taho bandi mfano. Usome hata siku moja hakuweza kuwalaumu watu wengine. Isho yarwanaga nacho gusa. Kile alichokuwa akipigana nacho. Kudatakaza ishimana yamuvuze. Ni kutopoteza kile Mungu alichokisema kwa ajili yake. Izo zahura nazo zo. Yale utakayokumbana nayo kwa safari.
uzirinde gutakaza icyo Imana yakuvuzeho. Jihadhari kupoteza kile Mungu alichokisema kwako. Icyo Satani arwana nacho, Kile ibilisi anapigana nacho. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Icyo Satani azarwana nacho, Macho ibilisi upigana nacho. nukwisha inzozi zawe, Ni kuweza kuua maono yako. nukwisha icyo Imana yakuvuzeho. Ni kuharibu kile Mungu alichokisema kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Icyo uzarwana nacho gusa, Kila ambacho utapigana nacho. Bwana no kudashaganya icyo Imana yakuvuzeho. Waweza kupigana kusikate, usipoteze kile Mungu Utegereze alisema. niba ari Imana yakikuvuzeho, Uweze kungojea kama ni Mungu alichosema kwa ajili yako, kizasohora na kitaweza kutimia. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Yarakwiriye kuba ari umugabo wakomeretse cyane, Ingelikuwa ni mume ambaye amekwazika sana kwa maisha. yarakwiriye kuba ari umugabo washaririye cyane, Ingelikuwa ni mume ambaye amepatana na uchungu sana. ushobora kubibamwo wenda ruwakuroze. Unaweza hata kusema nimtwalie wazura n'umuntu ngo rega ngo ibi. Unasema haya, nabizi yuko hari abantu, najua kuna ngo kandi ntibatuye kure, na hawaishi mbali, ngo ntibatuye kure, hawajakaa mbali. nibashaka mu bana, hata muwe na wao, nimushaka mu bana, tamukae na wao. Bwana sifiwe. Amen. Mbakani kubwire, Tani kuambia mara tena, niba hari abantu b'ingenzi uzagira mu buzima bwawe, kama kuna watu wa maana utakao kuwa nao kwa maisha yako, bazogufasha kugera ku nzozi zawe, ambao watakusaidia kufika kwa maono yako, n'abantu bazagukura muri comfortable zone, n'abantu bazagukura ahantu wumva uguwe, ni watu ambao watakutoa pahali ambao unajihisi bari ukiwa mu vizuri. bantu bane b'ingenzi ukeneye mu buzima bwawe, ni mojawapo ya watu wa muhimu ambao unahitaji kwa maisha yako. Iyo anagira ibyago ntagire Penina, kama ana hangekuwa na Penina, twese ntituzi yuko Penina muramuzi? Mnamfahamu Penina? Muramuzi namwe? Si hata nyinyi mnamfahamu. Niba hari umugisha Ana yagize, kama kuna baraka Ana alikokuwa nayo, no kugira Penina, ni kuwa na Penina. Ani yatagira Penina, Ana kama angelikuwa na Penina, aba yarapfuye ari ingumba, angelikufa akiwa tasa. Ariko uko Penina ya mustresaga, lakini vile Penina alikuwa anamsukuma na kumstress, kandi nawe yari gitanga, alikuwa ni mtu wa ajabu sana. Ariko umugore neza utari mu mwuka wera. Mnajua mke ambaye hana Roho Mtakatifu, ngwegeza mushunga bagiye mu birori ya masaha bagiye ngo kunezerwa, alikuwa anamchunga wakienda kwa sherehe, saa zile wanaenda kufurahi, yarangiza ngo akamwinyuzaho, na anapita karibu naye akamwambia ngo se nawe kuranezerwa se, anamwambia na wewe unafurahi? Wibagiwe kuri ingumba, umesahau ya kuwa wewe ni tasa. Chagihe anezerewe yuko hari ngizo yinjije, wakati amefurahi kama kuna faida fulani. Ariko Penina basho, lakini Penina, ba Penina basho mubakomera amashyi, lakini Penina wapigieni makofi sana kwa Mungu. Mushimi Imana yaduhaye ba Penina, muikomera amashyi. Mungu mupigie makofi kwa sababu ya Penina, kuko nibo bazogushira mu buvyutse, kwa sababu wao ndio watakuweka kwa uamsho. Nibo bazotumufata ibihe by'amafungo, wao ndio watafanya uwe na maombi ya kufunga. Ni hao. Niba hari umugisha Ana yagize, kama kuna baraka Ana aliyopatana nayo, no kugira Penina, ikuwa na Penina. yagize mushunga hari nk'ivyo yinjije gute, alikuwa anamchunga akiwa na faida, akamwambia kurishima se n'abana banje bazosigara babi, anamwambia unafurahi, watoto wangu ndio watazila hili. Ariko lakini Ana ngo akaja mu masenge, Ana anaingia kwa maombi, agapfukama akabwira, anapiga magoti na kumwambia Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Mugoroba jioni moja, Imana yo mwijuru iramwibuka, Mungu akamkumbuka, Imana yo mwijuru iramutaba, Mungu wa mbingu akamtembelea. Ijuru umunsi ryagutabaye, uzaja kwira abantu bose babimenye, bazamenya yuko iwawe zahindutse, bazamenya yuko iwawe zahindutse. Nibo bazozana agasukari ka mbere, hao wataleta na sukari ya kwanza. Ninde mwe muzi gusoma Biblia cyane? Ni nani ninyi ambao mnasoma Biblia sana? Ninde uzi umwana umwe wa Penina? Ni nani ambaye anamjua mtoto hata mmoja wa Penina? Rufu uramuzi? Unamjua Rufugwa? Hari umuntu uzi umwana wa Penina umwe? Kuna yule ambaye anamjua mtoto wa Penina hata mmoja. Ariko wa Ana muramuzi? Lakini wa Ana mnamjua? Mukesho muramuzi? Mnamjua? Aho, muvuge ngo Ana niwe wabyaye. Semeni Ana ndiye amezaa. Amen.
Tuzamurire umwami Yesu shubahiro. Sheni mikono. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe. Amen. Haijalishi unayoyapitia. Tuhangaike n'ibyo unyuramo. Haijalishi mapito yako. Haijalishi mapito yako. Usiangalie historia yako ndugu. Bwana sifiwe sana. Amen. Tuzamurire umwami Yesu shubahiro. Sheni mikono kwa Haleluya! Haleluya! Igihe kigeze wakati ukitimia, uhagarara mu mwanya wawe, ukisimama kwa upande wako, mwami Yesu ko arashungana n'ibyawe. Yesu anajali mambo yako. Bwana sifiwe. Amen. Igihe cy'ibitutsi n'ibindi aza bikaruma, wakati wa matusi na mambo mengine uwanga anayatuliza. Duimana yacu cyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Icyatumye CV ya Esther yandikwa na Mordekai. Kilichofanya historia ya Esther ikaandikwa na Mordekai nukubera Haman. ni kwa sababu ya Haman. Mukubitire ba Haman amashi. Pigieni Haman makofi. Amen. Usiangalie historia yako ndugu, wewe songa mbele, songa mbele tu, vumilia Mungu wako anakujali. Umunsi umwe ijoro Imana yibutsemwo Mordekai n'Abisiraheli. Siku ambao usiku aliwakumbuka Mordekai na wana wa Israeli. Byari ijoro Hamani yaraye acungana n'amasaha. Ilikuwa ni usiku, Hamani naye alikuwa anachungana na masaa. Arareba kwisa ngo buraca ryari Mordekai mumanike. Akitazama kwa masaa akisema kutakucha nini nimsulubishe Mordekai. Ijuru naryo rizi Mordekai. Na mbingu ambayo inamfahamu Mordekai. Yarireba ku masaha. Ikitazama pia kwa masaa. Ngo buraca ryari Mordekai ashimira. Kutakucha nini ili Mordekai aweze kusifiwa. Amen. Tuzamurire umwami shubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe. Asifiwe Yesu. Ijuru ry'Imana. Mbingu ya Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Uyu mugoroba bakunda kubwira ngo niyo bwoba bwarasenywe n'abandi. Jioni leo nakwambia hata kama imebomolewa na watu, hari aho ushobora kubiroza. Kuna pale unaweza hata kuweka mambo hayo. Wegere Yesu Kristo. Uweze tena kumrudilia Yesu Kristo na kumkaribia. Wongere usange Yesu. Uweze kumkaribia Yesu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mu gitondo kare bugishaburi. Asubuhi na mapema agiye imbere y'umwani Haman. Alipoenda mbele ya mfalme Haman. Kubera ikintu atazi, kwa sababu ya kitu ambacho hakuwa anakifahamu. Nicho tuba twavuganye n'Imana. Ya kile ambacho tumezungumza na Mungu. Amakuru y'ubutayu tuzotuvuganiramwo n'Imana. Habari za jangwa ambalo tunazungumza na Mungu. Haman ayo makuru ndaya. Haman habari hizo hazifahamu. Ahazafatirwa ivyemezo z'ubuzima bwawe. Bali tunachukulia hatua za maisha yako. Haman ntahazi. Haman hawezi kujua. Ufite ubuzima bwacu. Yule ambaye ana maisha yetu. Bwana sifiwe. Amen. Ufite remote y'ubuzima bwawe. Bana remote ya maisha yako. Ufite telecommande y'ubuzima. Bana remote ya maisha yako. Haman ntamuzi. Haman hawezi kumjua. Yegusoza tusenge. Taka kutamatisha ili tuombe. Zogera kuco yavuze. Zogera naho yambwiye ukwimana tarumuntu wibeshe. Iyo ivuze yategeka kome nifite ijambo rya nyuma kuri njye. Zogera kuco yavutse. Zogera naho yambwiye ukwimana atari umuntu wibeshe. Iyo ivuze biraba yategeka bigakomera bifite ijambo rya nyuma kuri njye. Niba atari Imana yabivuze, kama si Mungu aliyesema,
Bwana asifiwe. Amen. Abantu nibazoza bavuga. Watu wakisema, Uzubanza ugenda ubaze n'Imana ngo se ibi bavuze bo burabivuga we. Nenda ukamuulize Mungu, je, haya walioyasema wewe unasemaje? Ivi sizavuga. Yale ambayo ulimwengu atasema. Uzubanza ugenda ubaze n'Imana ngo se ibi siri kuvuga wowe urabivuga we. Nenda ukamuulize Mungu, je, haya ulimwengu anasema wewe unasema nini? Ishimana izakubwira. Kile ambacho Mungu atakwambia. Ari tuzahagarara. Na hicho simama kwa hicho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuzamurira umwami Yesu Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Amen. Kadiyo tureka. Hawezi kutuacha kamwe. Twibagirwa. Hawezi kutusahau. Kwa Rwanda yaratwimanye. Uwo Yesu. Inchuri bihumbi n'ibihumbi kandi sibanga Aiwe. Barabizi n'ejo bundi yaraturamiye dushira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza yaratwimanye Aiwe. Yesu inchuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Tuzaturirimba ivyo duhagaze. Tuwe tunaimba mambo ambayo tunasimama juu yake. Nivuzi yuko ufite remote y'ubuzima bwawe ari Yesu. Kama unajua yule ambaye ana remote ya maisha yako ni Yesu. Urara udasinziriye ngo wahuye n'umugore bazavuga ngo n'umurozi. Kwa nini unalala bila kusinzia? Eti umepatana na mke ambao wanasema ni mchawi. Niba Yesu ari ufite remote y'ubuzima. Kama Yesu ndiye ana remote ya maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Ubwoba n'ubwiki ufite mwene data kandi Yesu azabe abo bose uko bangana abapfunyitse mu kiganza cye. Ikintu kiza kibaranga. Sikiliza kile ambacho kinawadhibitisha. Icambere no kwigunga. Kwanza ni kuweza kuwa na upweke. Aza yumva yo bahantu hiwe wenyine. Anaweza kuwa anasikia anafaa kuwa na upweke. Ngo abantu nabavuyeho. Ati watu, mimi nimetoka kwa watu. Hiyo uzosigara kubaka abantu warabavuye. Je, umetoka kwa watu utabaki kwa nini? Isi na abantu. Hii dunia ni watu. Ibikomere. Hizo ni vidonda. Iwe ni. Ai. Bwana sifiwe. Amen. Icyakabiri. Jambo la pili. Nta nubwo yumva yigunze gusa yangana abantu. Hata si upweke peke yake, anawachukia watu pia. Mutima wake akabinzika. Moyoni mwake pia anaweza kuwa hata na ubaya na watu. Cha gatatu. La tatu ni stress idashira. Anakuwa na stress isiyoisha. Ahangaika. Unapata anahangaika sana. Akavyukana umushi akawirirana. Anaamuka akiwa na ubaya, anashinda na ubaya mpaka jioni. Burya mu gitondo umuciyeho timwaraye hamwe. Asubuhi kumpitia mjalala pamoja. Wewe wenda wirariye nko masengesho. Wewe umelala kwa maombi. Uragira ngo abantu bose bafite umutima mwiza. Unadhani watu wote wana roho nzuri. Wamubwira ngo mwaramutse akunama. Ukimwambia habari ya asubuhi anainama.
wa vitabu. Bwana sifiwe. Amen. Twongere tumushubahiro. Tumpe utukufu Yesu. Haleluya. Haleluya. Yesu wo gusura muri uyu mugoroba. Yesu anaweza kutembelea jioni. Yesu wo guhindura ubwo buzima muri. Yesu anaweza kubadilisha maisha yako. Ureke gutaho abantu imvana. Waacha kuwalaumu watu. Ureke kwitera icizere. Waacha kuweza kupoteza imani na wewe. Wongera umugarurira icizere. Weza kumrudishia tena imani yako. Tusenga Imana. Tuombe Mungu. Amen. Bwana sifiwe. Asifiwe Yesu. Bangukora tusubire tuvuge ngo ijwi ryanje ryatakiye kure. Gusa kidogo tuweze kuimba hivyo. Uvugira ngo ntari kukumva. Takama unafikiri hakusikii. Ari kumubwire. Lakini muambie. Ana yanyeganyeje iminwa gusa. Ana ameweza kutikisa tu midomo. Usakabwira Imana ngo Mana nungirirane. Anamwambia Mungu ni rehema. Numva umwana w'umuhungu. Ukinipa mtoto kijana, nzamugutangira. Nitaweza kumtoa. Numva umwana w'umuhungu. Ukinipa mtoto nzamugutangira. Nitaweza kumtoa kama dhabihu. Muri we ndani yake hari mwijwi ry'icizere. Kulikuwa na sauti ya imani. Nikamubwira ngo nubwo umaze imyaka myinshi uri ingumba. Ilikuwa inamwambia hata kama ukimaliza miaka mingi ukiwatasa. Nubwo Penina yagusuzuma. Hata kama Penina anaweza kukudharau. Ari kuri mwabana benshi. Lakini umo ndani watoto wengi. Ai jatakiye kurewe. Giruka kama washa kunyumba. Yesu anyumva vuba kumuturangururiye kumbiga y'umusozi arantabara. Yesu anyumva vuba kumuturangururiye kumbiga y'umusozi arantabara. Ijwi ryanjye ryatakiye kure ntirubwoba ko ntabasha kunyumva. Ijwi ryanjye ryatakiye kure ntirubwoba ko ntabasha kunyumva. Yesu anyumva vuba kumuturangururiye mu mpinga y'umusozi arantabara. Yesu anyumva vuba kumuturangururiye mu mpinga y'umusozi arantabara. Niyo munsi y'urutare cyangwa cyangwa ibinyabiziga n'abagenzi urusaku rwinshi bibisikana ibasha kutuza. Urusaku rwinshi bibisikana ibasha kutuza. Wibuke maritima yo ataka cyane. Urusaku rwinshi ati mwana wa Dawidi Yesu aramwumva aramuhumura. Yesu aramwumva abasha wibuke maritima yo ataka cyane. Urusaku rwinshi ati mwana wa Dawidi Yesu aramwumva aramuhumura. Abasha kubona Yesu aramwumva aramuhumura. Abasha kubona. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Amen. Niba wumva ubuzima bwawe bwarasenyutse, kama unajihisi maisha yako imebomolewa, niba wumva hari ibyo wahuye nabyo bikanyeganyeza ubuzima bwawe, kama unajihisi kuna yale umepatana nayo na kutikisa maisha yako, uhaguruke dusenge Imana. Usimame tuombe Mungu. Bwire Yesu, tumwambie Mungu. Bwire Yesu ngo ndagukeneye muri ubu buzima. Tumwambie Mungu na kuhitaji kwa maisha haya. Hari icyo wakora kuri ubu buzima. Kuna kile unaweza kufanya siku ya leo. Niba hari uhaguruke dusenge. Kama upo unaweza kusimama tuombe. Ni mugoroba. Jioni ya leo tubwire ngo hari icyo ugomba guhindura. Mwambie kuna kile unafaa kukibadilisha. Niyo waba munsi y'urutare rukomeye cyangwa kandi binyabiziga n'abagenzi urusaku rwinshi bisikana bibasha guturuka. Urusaku rwinshi bibasha guturuka. Wibuke urusaku rwinshi mwana wa Dawidi Yesu aramwumva aramuhumura. Abasha kubona Yesu aramwumva aramuhumura. Abasha kubona. Wibuke
ataka cyane urusaku rwinshi ati mwana wa Dawidi Yesu aramwumva abasha kubona Yesu aramwumva aramwumva abasha kubona iyo bamuzi urutare rukomeye biziga by'abagenzi urusaku rwinshi bibisikana ibasha gutuza urusaku rwinshi bibisikana ibasha gutuza biruka maritima ataka cyane urusaku rwinshi ati mwana wa Dawidi Yesu aramwumva aramwumva abasha kubona Yesu aramwumva aramwumva abasha kubona. Reka dusenga Imana. Tuombe Mungu. Reka dusenga Imana. Haleluya. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Baba katika Hela tome la rigare de la bloche. Haleluya Yesu. Haleluya. Ayo le faribri de la rigor bleshe nigare. Ai libila pari de la corme le zalai gorde nigare. Melari brijeni ondalai li faribro parigan. Damu ya Yesu Kristo azimila igor blesh. Bole gare de bash ni cost. O de la rebli de la rigor blesh ni ka. Me la rigor blesh ni gast. Baragazi Imana, imbaragazi umuriro w'Imana zakongera zigasana, zakongera zikarema. Ubuzima bucitse intege, ubuzima bwihebye, ubuzima bureba imbere ntakabura umwijima. Busange muri uyu mugoroba Yesu. Ganiriza umutima wa buri wese. Ongera uremareme, ongera ureme. Lobreje la kofarigane. Le siligare de proparigane. Itabarikiwa. Hey! Haili marego paiga Zani pinduka muri uyu mugoroba Girishuremye muri uyu mugoroba Shiherezo Girishushize wiherezo muri uyu mugoroba Hasisa le bol bleshe Melare bari de nigol bleshe Ayi de la rebol bleshe Imbaraga z'umwami Yesu mwami Yesu wabango kazuka ndagutumye ndakwiyegereje mu buzima bw'aba bose uganiriza umutima wa buri wese uzana impinduka atangira n'ibihe by'amashimwe atangira n'ibihe by'impinduka n'ibihe byo kumva Imana urakoze kuri humure ryacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mureke dutange haleluya. Tatu shauti haleluya. Ruvugwa afate mikrofone. Ruvugwa aje na kushika mic. Niturangiza turasenga irindi sengesho rimwe. Tukimalizia tutakuja kuomba ombi lingine moja. Tugiye gukura Satani imbere y'inzozi zacu. Tunataka kumuondoa ibilisi mbele ya ndoto zetu. Tugiye kubwira Imana ngo ico wavuze ku buzima bwacu. Tunataka kumwambia Mungu kile ulichokisema kwa maisha yetu gisohoze uweze kutimiza. Tuzamurira umwami Yesu chwa. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Asifiwe! Kuongera tu Imani shubahiro. Tumpe Bwana utukufu mara tena. Asifiwe Yesu. Amen. Landela ribare geni kustash. Alo manda la gropa. Haleluya! Haleluya! Terizindi tatu. Shauti zingine tatu. Bela rizalako. Dueze Imana cyubahiro. Haleluya! 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 Amen. Amen. Mu minota mike ya gusansigaranye mike cyane nki. Kwa dakika kidogo tu. Tugiye kubyina igisimba. Tunataka kucheza igisimba. Umwami Yesu ngo inzozi zacu. Tumwambie Mungu ndoto zetu uzisohoze. Ziweze kutimia. Inzozi zacu. Ndoto zetu uzisohoze. Uzitimize.
Tuanze duhe umwami shubahi. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Asifiwe Yesu. Hashimwe Yesu. Haleluya. Hari umuririmbyi w'umunyakenya waririmbye aravuga ngo hii siyo ndoto yangu. Kuna mwimbaji Mkenya aliyesema hizi sizo nzozi zangu. Nataka naenda kiwango kingine. Keneye kugera mu rundi rwego. Hii siyo ndoto yangu. Hii siyo ndoto yangu. Naenda kiwango kingine. Tubwire Imana ngo Satani wazitambise. Tumwambie Mungu ibilisi aliyepita mbele. Zilisho wavuze ku buzima. Aweze kutoka njiani kile ulichokisema kitimie. Waganiriye natwe kugisema. Kile ulichozungumza nasi kiweze kutimia. Turange gisirimba mnutamiki. Nawe ugishira imbere y'Imana. Hata wewe uweke mbele za Mungu. Ayo ho. Baba yuwe kawe. Ayo